акшамлар, бүгін Кырмыш-Галының 1342 күні эфирде заман студияда сіздермен Шевкет Аматулаев селямлайым. Русия махсус қызметлерінің япқаны яда Рамзан Кадыровның интиқамы бұ Амина Акуева өлдіруінің эсас версиялары. Бұны Украина ичі ішлері назерінің меслячысы Зарян Шкиряк білдірді. Одигер версиялар бақыла жағында инкар етмей. Напад і обстріл був здійснений з автоматичної зброї калібром 5,45, наскільки мені відомо. Тобто, скорше за все, це автомат Калашникова. І ймовірніше всього вбивць було двоє. Один наводив, керував, координував, другий здійснював безпосередній обстріл. Украина Милливи Хавсызлық Шурасының кәтібі Амина Акуева өлдіруінде Русия ізі олғанны білдіре Александр Турчинов. Кремль Украина шарқында тежавузны девам еттіріп, Украина территориясында террор башлатты дей Турчиновның сөздеріне көре, Украина үшін бұл чағыр ұвдыр, бұна жидді жевап олмақ керек деп білдірді. Сьогодні ми втратили Аміну Акуєву, яка стала справжнім героєм чеченського і українського народу. Для кожного патріота України вона стала рідною сестрою, і ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри. Сабадан башлап Амина Акуевави Адам Усмаевның машинасына атыш açылған ерде құқық қорғаушылар тақиқат тедбірлерін кечірет өневінден беріле бұл ер сарып алынған еді. Бүгін саат 11-де Усмаевның арабасы тахли етілді. Тек бұндан соң журналистерге жинайы теріне кірмеге изін берілді. Ләкин таққатшылар ресми изаат бермей біраздан бұрынжы нәтижелер аққанда хабер бермеге вады еттілер. Ұжым еткенлеріне Киев елетіве етрафында қыдыралар. Він введений по Васильківському району і найближчих регіонах, які межують з Васильківським районом. Він до цього часу триває, його результати теж узагальнюються і поки що ми їх не розголошуємо. Геджесі Адам Усмаевны Васильков хастаханесінден Украина ичішлер назерлігінің меркези хастаханесіне кечірділер. Құршын оның аяғына кіріп шыққан о амелияттан кечірілді. Шымды хастаханеде силалы инсанлар бекшілікеті хастаханеге ябанжыларына кірсетмейлер. Екімлер чоқ изаат бермей айтқанларына көре, оның сағлығы үшін телеке yok. Йому не гірше, нормально. Йому не більше йде, якийсь там важкий, стабільний, середньої тяжкості. Я не можу цього коментувати. Він нормально себе почуває, він в свідомості, не гірше, ніж вчора. Фаджия түневін ақшам саат 8:30-да олды. Полиция бұтсы марыш өлдіріп олғанны білдіре. Амина Акуеваға қаршы япылған ұжым ақында мұхберлеріміз тәпсілатлы жетариф ете. Глываха қасыбасында açılған атешінің ilk сестлеріні Демирьол кечетінде невбетче шытта. Валентина Дейке саат 8-ге ішке келді. Ярым саат кечті атеш açılды. Сильный грохот слышала, вот сильный такой удар. Что я была на балконе, и вот это оно так взорвалось, вроде бы такой сильный грохот. Как раз поезда не было в это время. Амина Акуева ве Адам Усмаев машинанинке тейділер. Олар Киев живарындака евлеріне қайтқанда атеш açılды. Нишанчылар Демирьол кечетіндегі чалылардан ұжуметті. Дүмен вашында Адам Усмаев еді. Өмір арқадашы Амина Акуева янында отырайды. Оны башындан яраладылар. Адам аяқ ярасы еле хастаханеге алынып, амелият олды. Шымды алы бір қарар. Все разлеталось вокруг меня и попало в голову. Я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что не знаю, остановилась. Я ее пытался оказать первую помощь там. Но ей в голову попали. Так что. Фаджа ерінден 200 метр месафеде полиция қойылды. Журналистлерні анда алмайлар. Құқық қорғаушылар Амина Акуеваны өлдірген шақысларны шымдылық бөлмей. Оларны қыдыралар Киев виlayetте тоқтатма планы елян етілді. Хто злочинці, поки що не знаємо, але над цим працюємо. План перехоплення відповідно. Всі прилеглі області зараз працюють на встановлення і затримання злочинців. Машинаға бір қач құршын кірді. Бұақта Киев виlayetінің прокуроры Дмитрий Чибисов білдірді. Тақиқат тедбірлері девам ете, тәфсилатлы малюмат айдылатылмай, өлдірівнің ilk версиялары де айтылмай. Можу сказати, що це була не одна куля. Опрацьовуються всі можливі наявні докази, зокрема застосовуються технічні засоби для фіксації виявлення.
Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. Акуева Усмаев итибарын кылябында ведомбастакы жеңкте иштирак эткенлер. Улар Киев 2 батальонунун эркянына кирейдилер. Кырымдын тижерет камачабына кол тутканлар чифтке энди экинчи кире ужум этилди. Июндун 1-нде Озоны Франкистан журналисти оларак таныткан эр киши Акуева Усмаевнин Киевде көрүшмөгө аңлашканында субет вактында эсе жинайетчи адамга атеш ачты. Амина пыштабын алып, bir kaç kere ateş açtı. Bundan soң çift kuruma altında kalaydı. Lakin bu hücumdan biraz evvel kurumadan vazgeçti. Elvina Sidbulayeva, Darina Иванютенко, Ислам Пинка, Zaman, ATR. Амина Акуеванин Киевдеки Аль-Райт Ислам дини мерkezinde ведалашачаклар. Onun cesetini anda getirmek gerekler. Dini merkezde onun yakınları, dostları ve onun beraber hizmet etken harbiler toplaştı. Şimdiden muhbirimiz Elvina Sidbulayeva buluna. Elvina, sizin bizni eshitseniz, selam aleykum, selamlaymiz ve mümkün olsa aytabilirsiniz neler anda ola ve asılda ne hakkında? Bizler Al-Rayt camisinde bulunamız. Kurgenski bazı barda çok jurnalistler toplandı. Yakın vakitte Amina Akuyeva'nın meftanı getirmek gerekler ve aynı bu camide cenaze namazı kılınacak. Hem de Cahar Dudayev adına askerlerini de gördüler. Hem de Amina Akuyeva'nın solarda yakın dostları da mında bulunarlar. Onların aytkanına göre Amina Akuyeva'nın bir gün evvelsi görüşken ediler. Onun aytkanına göre Amina Akuyeva Ukrayna ve içki birdemligi için kurulmaya hazır edi ve ölümünden korkmaydı. Cenaze namazı aytkanım gibi bu camide olacak. Sonra meftanı da komicilerini soyları ve yakınları sır tutarlar. Bizler camide bulunmaya devam edemiz ve daha tafsilatlı malumatlarını ileride zaman da görebilirsiniz. Stüdya. Çok sağ ol, bu muhbirimiz Elvina Sidbulayeva Al-Rayt camisinde Amina Akuyeva'nın vedalaşuv merasimi hakkında aytып berdi. Şimdiden de hazırlıklar kiti. Amina Akuyeva telekanalımızdan iş tutup öz yayınını hazırlaydı. Bugün ATR teлеканалы Amina Akuyeva'nın Kafkas Karamanları adlı birinci ve sonki yayınını saat 22:15'te gösterecektir. Постоянная борьба северокавказцев является беспримерной историей отваги и самопожертвования. Kiyev'de Aktim Sitablayev'nin Kiborgi filminin resmi treylerini takdim ettiler. Bu film Donetsk Karamanları hakkında olup geçken hadise vakıyalar esasında Kiev ve Chernigiv'de çıkarıldı. O dekabrının 7'sinde bu iki kanallarda gösterilecek. Rejissör Aktim Sitablayev bu filmini Amina Akuyeva bağışladı. Аеропортів Чорнобилів. Це ви програли країну. Я тільки починаю за неї нормально боротися. Rusya hapishanesinde tutulan Ruslan Zeytulayev Ukraynaga ауштырылмасыны талап etті. Akhyarlı Hizbut Tahrir davasынан mabusi buna dair 5 arizani bergen. Bunu advokat Edem Semidlayev bildirdi. O Bashkortostondagi Salavat sherini barab Zeytulayevni ziyorat etdi. Rusya yuqori mahkamasi Ruslan Zeytulayevni ishg'ol etilgan Qrimda Hizbut Tahrir tashkilotining bo'ligini qurmasida qabatladi. Akhyarlı Zeytulayev 15 yilga hapsga olingan edi. Руслан Зейтулаев написал около 5 заявлений по поводу экстрадиции его в Украину. Пока ответа нету. Он его уверяет в том, что это долгая процедура от 10 до 10 месяцев. Если его требования не удовлетворят, его не экстрадируют в Украину, то он объявит очередную голодовку. Bu saat hazır olgan sonki haberimiz edi. Efirimizni bugun programmasi devam etdi. Meni sizlerden Kiev vaqti ile saat 21'ge kadar sağlıklaşam. Ko'rishguncha.